Ebusia breaking news. Ena yede babe som yahwefo. Se ufri asante akim agonkwan dia ene wate de. Honorable Ohene Kwame Frimpong. Ye nyina nim se adesua de eda na koma so. Na sisi amene o kasai. Honorable Ohene Kwame Frimpong say Oma womo a omo awie S.H.S. a omo pe akwanya atoa omo adesua so no. Oma nipa mako 20 free scholarship. Omo 100% free scholarship. So ufri asante achim agonkwan de a akwanya Ohene Kwame Frimpong say ode ma omo no. Wei ose enye aban sika eyo ono ani butom. Na empani se enwum a ede no yetiefi ni wura no. Woni sam tuga ekasa ewo Sort FM anopa bosio so. Enuanom moma yentie Honorable Ohene Kwame Frimpong na ndisem awodi tudwa efa free scholarship a odema school for no. Anti atim no about one person so. Na yenuanom so I was senior high school no. Nyame adom ebi awie na wase bose ono beboa ama enwumasua akonanim akonkan. Isan say education is the key to success. And I watena say I can mabom say ye wa asante atim no of this year bi ho no mu a. So omo hiamoa omunyamoa ombetimi akomonim yie pa ewo enwumasua mu. Enu nti Ohene Kwame Frimpong na no pai obeto na numutuo ensese pa odi agu akwan mu ebeboa ama nhumasua apagya wasante atem no kankane wona epese toa omunhumasua so wona epese tertiary minimisa admission no ekoso yankwa ahoma no so yene member of parliament for asante atem no Ohene Kwame Frimpong eni nkomo ewon hyehyɛ a wahyɛ ma wona awie senior high school afi na epese tertiary bie wasum na tie Ohene nemo wache Nejo anopa ibi aboko oya dia dum de enkwatan no so mo de na me adum asa voice no from e apejam mo so asa mo so mo de no wotire pa ba sa wotime de no me ti ba da se wo entire pa sound and producers and amacho almost about him in candy and genko because we dey mo nanka mo san fan bi mo framo nanka obi an to be able to be framo pa why na since producer na san frɛ Ohene Kwame Frimpong man na yeni nkomo about the plans awo edema asante atem no mo masue nanka ne won a a free senior high school mo wie this year afia ne dinese konwa so ono so on twɛn enka se me twen aban mo a me twen aban mo no nkasa no de obetimi aye de aboa asante atem no mabunu no obeye enti enne wo so oma wona awie senior high school a omotwa wa grade no timu se nipa we de watwa atetim na criteria no ono nkasa na de betu dwame mpese me ka ho asem se bia we mu na ekode amomo we mu na ekode amomo ma omunya grade say no na ekode amomo eti we na ekwama asante atem no fa this year mpacho uba school wo asante atem no fa wunka asante atem no fa wunka ho wunya sa scholarship package ni bi ai uba school wo fa se bi aba state August State College na bi afri Accra wonni ya ba to mpasu yesu a wunka ho we ni ya asante atem no for this year na okay Frimpong this scholarship package no the ema wo mo enti oba obechechem criteria no why mu na e fall within na empo no ocha ne sen because anti atem no ye wonchemu pi eno ho komo ene Ohene Kwame Frimpong ebedi ne ehummo a obetimi di aboa safo na ehia moa obi ono ma meka say efie ye wo sa nipa ko no say scholarship de kwama wa obetimi ka say wo Ohene fama omo a sabio nwumasua no mo ya de enso so no mo ni buafo na yatimi aboa foforo na nyina no ya brabo no atimi akosoro enu nti enche ye bekwa ahoma no so na ye ne member of parliament a wa asante atem no Ohene Kwame Frimpong adi nkomo ni adi nchiremu Ohene tuyo afedi ye beto no 90 okay sani ye pa 90 di wa pass wonya okay Ohene minim se nwumasua eda wakoma so pa you go maybe atwa mu what the salt educational challenge boy Emma Kenya nwumasua wa asante atem no
abato mpɛsua yi so saa nso na afi bia yɛ nuanom atro bi si nsɔhwɛ obua check omo results no e de mo afei placement no so ba wo yɛ omadom check mo free a wonye hwe ɛna yɛ nuanom bi awie senior high school wo se won hye pa bi e de mo Ohene yetie o. Okay, tuga me da say ano na chia na machia Sultan a tifu na it's one would say we go so one kind if we say a next speaker amay kwansi Ohene kakra na ya ba mrasibi jomu foforo speaker of parliament right honorable Agban Bagwe S.H.S otuna mimini kwesiada ejuada ebenada enanani na yemra mrasibi jomu ya afini aba foforo no na omoma ye go through orientation process omon church niemani so send mrasibi jomu niema na tie kakra nan o say by force o say na yeba denesa na wochi yi nka me pensenka na ba santiatin e ba be chiachi abusian fo na store ya be da se wona yinya nkoda wona se omodin kunu DC e ma ye no na pe utia bia mutia na nanom ajenfo twa santiatin no fo wochi na matia agoman oreman afam place zone any amantana my zone any abusia for wo fidie ni na etia obibia amape die enye boni ni se ni nwanum kuma bebre atro wasi exams S.H.S exams awogi secondary school amatro mo so ga omo results aba ni se ni tani bebre akocheck omo results na abreno du se wona akocheck results no wo passe obetua omo addition so no abreno ye du se omo boabo ho na ibienya tech ibienya Kekos University no university etwa Ghana ho hia no omo pese omo kotoa omo addition so na we na matran se ahwe hu se ebra yiwu ya na yewo school fo no bebre a na omo yero mo twa ya na ifie den na biamede ba enei no na sere obusia fo wa santiatin no esrom no de kutisre esrom so muntie mi pa wako no nia be ye penipa ama santiatin no afa anya ho mfaso ba so de bi wata enti insirimu wo no enti bi bi kan eye enkola adata school for ho na makwa ebi ho aketuma so to future mu ana say ebi a ye wo no bi pituma ewo ho dance etin bia mo na mudi kan de tosu mienu eye ma ifrima de tosu miensa eye mema omota the remember omota na ya hwe science students a omo so omota pa enti wadawo mana insirimu ewo ho ni nyina no so ye fa nipa 20 pe nipa 20 no school for 20 no the pastor ye mfa bi muru nye bi na nkoka se sorry excuse me ya nkoka ro ke fia agunti no agofo ye ko fansia ana ye ko fa so there be a zone bia num ni nyina ya santiatin fo ade bia na de ma doma me ye bia no ye be che ne pepe pa ma santiatin no bu bia ye bi eni tu wi ya bia me di ni bottom sika na e ba be ye wodwuma nipa ma akoma ko duo no zone bia eni obi emro si obi eni ye nkofo obi ya obi okay e pa so we me busu ni na wutie mi a enfetre me kan tere me se o yene Frimpong wo fa so ne me papa no eni ti kemi there be yes adie no okay we ni pakro wota so tete ne fra o so fa de ko enfa wo so yimi busu ni mi nyenyi we ma mi abrabo amaba no kura odi line so bi
That's when your motion you be you be at the sa nipa enum omo subject ni na sort of for no be tiri mu kwan ya ye be fa so a ye be sone so anya nipa num no ewo zone mako and 9 na wa Asante Atem no ni na. Okay, I think so Ohene am so refi bako criteria bako so a eye paramount ne say e wo say wo ya Asante Atem no ni. Yes, we that. I was so we Asante Atem no ni me sere mabusia for the Uber school. The ever say be a onya Asante Atem no ni example in Chirimu and ever say be a Ufri Kumase and the school Asante Atem no. Ebia Oko or Remind Secondary School and Ebia Oko State and Ebia Oko College. So Ufri Kumase eti Kumase no onka ho. Eye busia fo eti Asante Atem no se free Asante Atem no for busia fo wa Asante Atem no. And you ba ko Ufri kononwa and now be school state the part of MPO. Okay, Ohene, yeda say Nyankopon hira no adwempa a opese obo anwomasua wa Asante Atem no. Minim say anama wutu Nyankopon beto super gusu na daache no yenya so mfaso. Nyame hira pa yeda say na no pe. That's the ministry in Madam. Okay, enti abusanfo Ohene Kwame Frimpong member of parliament wa Asante Atem no na oten nka no. Ono womasua ho hia ne ye pa. Before say empo adwempo no ba so wa be MP wa Asante Atem no na obo anwomasua deda. Mokai Salt Educational Challenge. Or the school for Mamu Edin Kunimno. Or the Muko Dubai, Eko na Otumiunu, Yami Kobi. Sansona, Afibia, Emanisem, one night of BC in Sohen results on the Bape. Na Afe Waba, or so be Amranamin Chakamamu free. When you capre, a fair placement in a so bar. Na Wasanswa Chakamamu free. And ne, do the Abetum say, Yenyanuma, a tro and sorry. Yes, senior high school 2024 wasi no results naba 2024 wasi results naba wa wetwa ukura ace no ukura all ace a udem na preference no say one a requirement no e was so free Asante Atem North e was say free Asante Atem North eno ye dey kan wo ye oba na who qualifier unya all asa unso dem ye niam ba ko Franca ordinary no example Francisca na no na me ono kasa frame ni di nkomo about the results ndakopon adom say the Ohene kan no onso dem na afei physically challenged wa o tematu bi ewa onipadua akwa no ho no de mo kan disable no but disable no de me pesa di no because omo ye able they can do something o metima bi nti me pesa disable no Nemum physically challenged. Now fe yaba eye mema omoso no brilliant but needy. Gbo to chapans we ni boafo wonso so no o qualify. Nti we ni so boafo a ofa bi obruchi no hwe wa. No ayi hu afrim na ama afoforo nso nya bi na kwa me boa. Yeah, to get no no. Aha. About the bull fruit. On who ye to bear. We see yenchun there. Eba. Fancy kakra na fam mix and a ye bedi buffaloes. Mekum media ye ready. Anopa kokone. Mami ala kache mami na mindie. Auntie chimami na mindie. Hey go. Hey go. Buffalo puff mix. Aye buffalo aye mix it dada. Dan kasa. Do hear the Piota half. Ampa pure water half. For mixi. Kata susi wa 25 minutes. Let's ask Yachi. Any akojo. Yachi. Ope dudu etua. For 055-63-000-40. Coops original buffalo puff mix. MD aji ejadi nkra to yato.